Maandamano nijethiritwe jagita na mbere mutindwa jwa Kangangi ntuko ya Narua aria akari barabonekete kurega kung'anirwa kwao ni gavana Kawira gwita na mbere ukara obisi kinya nyuma ya kwingatwa ni Senate. Ni maandamano jira jatigirite muchetho jwa mbeana mpaka borithi bakingatana na bakwandamana agwati mbaru ba gavana nabo bakiandamana kuregana na maandamano. Isangasa giki gigitigira na baskuru ya Miru Primary bamwe kinya bagiriki kumanya na tear gas. Muthuri Murioki ari na chotariria. Irenti kwa ithatu arakanite na kaunti Miru bashumirite nikenda kuthia maandamano akire Kawira Mwangaza ukinya obicine amna bubu muthiri wa Narua kuonekana kwina wingi bo polisi bakibarigiire gwita barabarene. Kitungi kinandi polisi bambi kugira tear gas nikenda ndu bomba kwitha bakebera. Untubura batumire nandi tiangasi imwe igwa chukuru Miru Primary kuntukuru arito bara bangi bonekere bakigirika. Nontu bakitoku mingi kinandi achari bara bangi beto bakijira na bao. Musiadu wonde ite witongoge newe twaja kujirana ano tinoba guskana manto jonga banasi dene Miru na nya komando na we Miru aja atoko minyora kuthidi nya kodwara kuthidi gose maisa jana ana beto ba Miru Primary be nene majabu ede kuringana mwarimu munene augite hana batibiri gutonyithwa kimanto gege maandamano nontu babiri gwita na mbere na kithomo. Kuna moja imeingia mpaka kwa class watoto wakiwa, ingine kavunja huko nyuma, zingine huko mbele. Unajua wakati wamerushiwa, there are some who have jumped through the fence kuingia shule, which was bad. But nikaambia watchmen wafungue na watoke, sababu wakiingia huku sasa watafanya mambo yao mabaya. I think there are 5 wale walikuwa affected, but hiyo kutoa machozi, kila mtu ametoa machozi na kulia. Maandamano ya affect skuru sana, nonto tumeadhiliwa and we are not part of it. Amna bubu kikundi kingi na kigethwa gicumiria kira giokaria Kawira Mwangaza borekana bena miti nthitangi. Na muthiene nandi baraba kwandamana mbethwa bena ntumirie ji Kawira nane nontu botongoria bobo ebura inabuo na ya onka kaire watu tokorea yonka na onka kanya ni rekiani na kia siasa ntenda kuimitate uongozi bura mama inabuo because he banned example ya leader especially sector ya mtomuka so batuturiwa turiterwa Kawira court ne make ruling yayo ikaendelea utucheretheria sibitari ukindawa ekroba ukwira nara barabara ibuiloki mandabuti ya waeto ake mokia left kuongea kwa na kia right bacha mana matres koko elerwa like yani Kawira ilikuwa disaster in Meru County so batutorienda nane ngambe kaende mantra is a very silly slogan ifike mwisho kedero ara sibitare gotena mbecha cia kwetithia na mbere aria na mbecha iciekerike budget toriori na ikai ya mbecha yu ekedero barabara cia tuitethondeki na mbecha cieke budget toriori are edero ekero milioni 60 iria kathithia barabara kana ekererwa bilioni 100 iria kathithia barabara iria arakanere ugenya gote sibitare yo ya maternity na ara kiguchwa na sibitare ethere twerio sibitare ethere twekiendereaga na nde batoko kana nto bakurere urenge ukauga ntemero county mbelero account ingi na tote kwenda gento zake mama gageta mama must go batu na roka tujete aja turi antu ba Miru kuregana na utongoria bwa gavana Kawira Mwangaza nontu ituonete utege ntu nyakimwe utongoria bubo tukunete na bumi anga ire withiri na tukwenda kuga utore Miru batu te business transaction iketho enda ene Miru ketho gavana Kawira Mwangaza ati mu office iba atwana nchi bo mwenga